ana raha. Ni kweli Kristo alikufa, lakini siku ya tatu leo yu hai. Ni kweli Kristo alikufa, lakini siku ya tatu leo yu hai. Maswali mengi twajiuliza mioyoni mwetu, maswali mengi twajiuliza mioyoni mwetu. Tunatangaza nini? Upendo, 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 upendo wa Yesu, upendo, upendo, upendo wake Yesu, upendo wa Yesu, upendo, 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 upendo. Amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Amefufuka, 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 shujaa mashujaa. Drink.